Повелjivoh, котрі потрафели нашу державу у 2014 року, указалоше, že необходне запровадить проект в'єдно з Карітасом Австрії, Міністерством внутрішніх ділок, сектором за позарядово ситуації Republike Srbije pod nazvu Zmenšovanje riziku od prirodnih njepohodoh, čiji cilj pre svoju aktivnosti pririhta zajednicu za elementarni njepohodi. Koordinator projekta Elemir Đuđar naglaša, že bar značna prevencija i zmenšovanje riziku od viljivoh i štiskanja terenju u čustviteljnih područjih. On beše dolaža vytvorené sotrudníctvo so lokalnými samoupravami Novi Sad, Verba, Subotica, Srbobran, Šid i Mali Iđoš i so šidskima zainteresovanými organizacijami. U 25 osnovnih školok zaprovadzovani robotnji i edukaciji o prevenciji. Vjedno s ekologijnim ruhom Verbas, Združenjom mladih Kocur i Ohnjohascami, polješeni povrhnosti očisteni područja kolo Begelju. U osnovnoj školi Bratstvo jedinstvo sanirovani problem prihodu go školi ko tribun je bezpečni za školjaroh pre vybivanje podzemnih vodoh. Na preskonferenciji bešedovali Petar Kos, oprez nacionalnog Karitasu i Jovana Lončarević, magisterka civilnej zaštiti. Na koncu povedzene, že Karitas i dalje bude robiz na prevenciji pošljitkoh buducih elementarnih njepohodoh.